misy modèle long tegna mampimoena manokana fa magnano copie zare tsy tafaboaka. Ah ouais. Ya. Misy olo volagna fa hoe vantaligny zany zay raha tsy dikany zay. Mety amalianao zay. Asa tsy dikany zay gny volagny sasany. Amaliako anazy ngamba ny teny tsotra magnanova mba hita. Ah ouais. Oui. Zay fognany. Vont en ligne moko zao karagnana maniry. Conseil-ko amle olo le voanomboka na hoe efa agnatiny a. Mahazo mitomagny a, mahazo resy, mahazo malahelo, mahazo vignitra fa tsy mahazo miabandonna. Felicia agnisan'ny tovavy zay managna lazany eo amin'ny famoronana ny lamaody ka mialohany iresantsika miaraka aminazy ndo ankafitsika ny amanjany agnaty reto lamaody zegny ny asa-tagnany sy ny fahaizany zany anoantsika eto amin'ny point carré. Ataoko fa tsy sambatsika izy koa narigny agnarana hoe Felicia indrindra moa tsika zegny ny liagna amin'ny resaka lamody ny amin'ny resaka création na mode maro samihafa ho antsika zegny ny tia mividy raha ny amin'ny réseaux sociaux maro samihafa resaka lamba dia miarabantsika jiaby zegny tafiaraka aminay eto amin'ny point carré ity fandarana ataontsika hoe andraisantsika anti azo lazaigny mpanakanto izy fa kanefa kanto amin'ny resaka lamody no ataony. Felicia no vahintsika miarabanao Felicia tonga sao eto point carré. Miaraba monsieur Jean-Luc, miaraba antsika zay magnaraka point carré. Voalongany maloha tegna magnano merci amin'ny hoe no navy nambela niasa zegny kiva andeha koragna amin'ny point carré. Io koragna antsika mikasika ny tontolo zegny misy anao resaka lamody maro samihafa zay koragna antsika zegny rehefa aveo fa izy volagny baka avaratra agny zegny izy koa avagna tsy hay zay volagny mampiahiahy ny nahitagnanao moa ny amin'ny resaka réseaux sociaux ny amin'ny resaka ataontsika hoe resaka lamody ataonao resaka fantafosaka lamba maro samihafa fa mialohan'izay maloha olo avaiza moa zay Felicia zay tsiny avy Tamatavy za nipetraka Tamatavy za taloha fa d'origine ko zay avy Andapa côté paternel. Ah ouais? Ya, fa avy mamako za avy Vavategnina. Oh. Ya. Ça fait tombo Tamatavy amizay? Tombo Tamatavy letry mbola kely fa 2019 za vao niala Tamatavy dia nifindra Tatana. Ah ouais, Tana zegny amin'ny fotoagna zio ty. Tiako koragnitsika eto voalohany satria araka ny dia isokatra amizay mba tsy volanko efa nisokatra amizay ny boutique voalohany ny Tamatavy zay. Félicitations aloha amin'ny anankiray zay. Tiako koragnitsika amizay makasika ny tontolo zegny ny misy anao ny resaka couture sy maro samihafa zay. Tamin'ny fotoagna karakory nahafahan'ny Felicia ny fanojy ny fanena tamin'ny tontolon'ny lamody? Fotoagna nifanenako taminazy nanomboka 2021 za nanomboka nagnano vente en ligne tamin'izany mbola juste hoe nagnandran-kandragna fognany fa tsy dia tegna hoe tafiditra be fa juste te hitady vola fogna hoe te hanam-bola comme ça tamin'izany dia nanomboka nanjanjaitra tamin'olo longany dia taty afara ny évolué fa 2021 zany tegna nanomboka nagnano vente en ligne 2021 dia tamin'izay fotoagna zegny hoe efa zavatra ny zerinao mihitsy no alafinao tamin'izay fotoagna zay? Voalohany longa hatramin'izao za tsy dia mitagna machine loatra na dia asako hatramin'izao za mahay mitagna machine afaka micréer lamba marobe fa au niveau ny coupe zegny ny tegna dolafiko amin'izao fa tamin'izany za mandeha mampanjaitra amin'olona karaha ataon'ny mpagnano vente en ligne jiaby re mandeha mampanjaitra amin'olo dia mivarotra fa izy fogna zany la plupart hoe inspiration anao no avakanao amin'ilay mpanjaitra dia zareo magnatanteraka dia anao mivarotra misy fiaraha-miasa zany agnatiny. Problème nakaminao maro tsofa diako volanko ne moa ny magnangy fo ny tegna nataonao fa tsy magnano lehilahy ino problème nao amin'ny lehilahy? Tsisy problème amina lehilahy za fa le magnano raha na lehilahy sarotra. Ninay tegna maro nay koa tsisy crème marin me tsy ako crochet nay koa tsisy zegny
Tegna sarotra. Ino po sarotra? Sarotra karaha hitako hoe marobe zany pitsopitsony amina rana lehilahy par rapport rana viavy karaha ataotao fogna dia efa Mipetraka ary? Ya. Ah ouais? Ya. Misy olo vola taminah ka anao koa koragna resaka couture aminazy fantonia izy koa ny fandraisan'ny Félicia sy resaka coralement. Ino teny volagny amizay? Anao ka navy niatra coralement? Tsara. Nianatra cours allemand? D'accord, ya. Tamin'ny voafaka baka. Dia tia andeha andafy. Karaha olo jiaby nalaza be le mandeha en Allemagne à l'époque jusqu'amizao moa zany izy malaza. Fa nagnano ihany sarotra alonga le langue sarotra tsy andenga. Zany midisodisy ty marina. Fa eo ihany zany nagnano allemand za dia efa takeo koa sarotra be mitady famille d'accueil. Efa niditra phase mitady famille d'accueil tsy mety nahita ny kivikivy pe andao za hagnano vente en ligne sao dia mbô mety ndraiky. Dia takao natamagna tia vola. Satria manko eto koa za magnano coucou any bokontony akao anao satria manko sitraka koa agnisan'ny amiazy spapa be zay mikasikasika anao dika zay koa misy question hafahafa tsy baka aminay fa baka amin'ny sitraka azovanao sitraka Félicia? Sitraka meilleur amiko nanomboka zay mbola kely efa 17 ans d'amitié zay mbola tsara niady mbola tsisy problème entre anay izy raika no namako amin'izao. Ah ouais? Ya. Ny resaka mody amizay même si volagninao fa hoe business karaha olo jiaby nagnano business dia nisehenao dia nety le raha fa za aloha mahita hoe ohatrany tsy disy le business nataonao resaka couture zay hoe midika fa hoe mba fa nisinisy don ihany le raha navianao fa hoe amin'ny raha jiaby mety natao dia resaka vente en ligne nataonao? Karaha hoe tsy don fa à l'époque zany izy ataoko hoe rondrogna. Ino koa dikany teny gasy raiky zay? Rondrogna karaha hoe olo karaha hoe malazy tia magnano riany dia tia hagnano koa za tamin'izany dia izy koa tsy don jusqu'amizao za tsara nianatra nanjaitra. Ah ouais? Ya, tsara nianatra nanjaitra fa mamako fogna taloha manjanjaitra drap osy mipandriagna nene. Dia raha ohatra ka nisy olo tegna tokony hay manjaitra zany tamin'ny famillenay tokony zoko tamin'izany. Fa tsy tokony za mihitsy satria zare magnampignampy ny mama kely na dolo fogna raha masokalaoko. Fa ny tegna ataoko hoe nahaizako anazy ngambany au niveau de coupe igny tegna dolafiko ataoko hoe tegna voafehiko indrindra amin'le asako. Nialan'ny mpandidy zaitrako za. Wow! Au moment za tegna maro commande izy niala tampoka. Teo za tegna hoe karakory dolavako anazy, karakory asako. Olo efa mahay tsy possible zany dia hagnano pause hiala avy amin'izay. Nitady ihany za en même temps olo mpandidy zaitra efa tsy mahay. Dia natao mokon-doha. Dia tafaboaka dia tafaboaka dia fa alô fo eky araka fizavanao izy maro ihany olo mpagnano vente en ligne maro ihany olo zegny ataontsika hoe midika amin'ny resaka création na mode maro samihafa fa io fa zay Félicia navy ataoko hoe fa maro olo nalaza ty amizavy fa Félicia ataontsika hoe hain'olo maro ny amin'ny fotoagna zao ty araka fizavanao izy ino nahafahanao hoe nataonao nagnapetraka fa za vao tao ange azonao fa za zegny afa nagnapetraka mariky naka Félicia mety ny fahaizanao hoe ny atiavan'olo ny asa zegny nataonao clientenao? Itiavan'ny clienteko anahy alongany eo amin'ny niveau na abezana tissu ampiasaiko. Igny tegna marqué asako zegny. Avake za tsy tia magnano raha tsy mampy. Na longueur zegny zare misy monomonina lavabe lambanao manapaka zay sy ny tariny au niveau de longueur. Qualité moa zany raha mahita hoe anao koa fa manomboka amin'ny asa voalohany tsy dia tegna hoe tonga dia ho parfaite be fa mianatra anao avec le temps. Dia amin'izao zegny za afaka miteny hoe mba efa za tompo-tegnany hoe efa misy mahafapo anahy mihitsy le raha hoe igny afapo za tokony hoe ho regny fogna zany nambidiko hatramin'izay. Fa raha clienteko nagnaraka anahy depuis n'izay mahita évolution ny zaitrako hoe igny mahatamagna sy misy signature koa zegny agnatina asa ambidiko. Misy lamba tsy tafaboakan'olo hafa raha tsy za tompoko ny magnano anazy. Ah ouais? Ya. Izy loha zay tamin'ny voalohany anao raiky fonketrika anazy dia fotoagna zao ty fa firy personnel miaraka aminao? Mampiasa olona enina za enina miaraka amin'ny olo livreur izy mahenina anazy. Ah ouais? Ya. Efa misy 6 personnel. Agnisan'ny mampitreritry olo zay koa sonao fatakan'izay fa ndraindraiky mireto vente en ligne reto hafa ny entagna commandingna hafa ny entagna nafarigna dia hafa entagna tonga mbola tsy karahan'izay nareo? Tsy maintsy mandalo an'izany vente sarotra andaigna fa tsy maintsy magnano an'izany vente en ligne. Natratrarako tamin'izany angambany izy monko zany misy ny an'olo grossièrement tout simplement hoe karaha hoe te higafy anao karan'izao fogna zany izy fa misy le raha zany mba hitanao hoe mba mitovy ihany izy monko tsy dia tegna hoisy raha tegna hoe copie collé be. Fa hoe mba ça va zany fahitanao anazy hoe tafaboaka ihany le lamba fa misy le olo tegna hoe tsy misy ndraiky tsy tafaboaka tamin'izany le tegna mbola mampanjaitra tamin'olo.
fa anao fogna zany karaha mila vola dia alefa anao dia anao magnano casse-tête zay boagna anaty tamin'izany anao tsy nieritreritra hoe hidoko ela amin'ilay asa fa mila vola fogna tamin'izany fa tsy amin'izao fa amin'izao zany ataoko hoe efa tsy dia misy lamba miverina zany ntsony longa aminahy nanomboka zany tagna tegna hoe atelier-ko tan-tragno efa tsy mandretra tamin'olona efa tsisy lamba miverina ntsony raha tsy hoe anapahagna na hoe distay raha karakaran'izany fa la plupart tsy dia resaka qualité loatra ntsony itenenan'olona anahy amin'izao izy moa zegny mba tiako mba zavenao hoan'olo ataontsika hoe zany mbola tsy niky clientenao na mbola tsy clientnao comment ça marche en fait hoe izy mandefa modèle sa hoe nareo propose modèle karakory fandeny comme misy olo hoe mba ty iakanjo ny akanjo zegny ny vitany Félicia taloha za magnano sur commande fa amin'izao zany izy hitako hoe rentable taloha alongany sady tegna prix-ko taloha tsy mitovy amin'ny prix-ko amin'izao alongany prix-ko taloha ambony nefa raha ohatra ka mivarotra ny lambako regny taloha za mety agnatin'ny une semaine za mahazo commande efatra na 10 nefa zao za midina prix-ko misy marge de tsy maintsy misy vola fogna moka agnatina business ataonao fa hitako hoe za nidina kokoa tamin'le prix-ko no lasa hoe vao maika za marobe olo magnaraka anahy dia aleoko zany amin'izao alonga pour le moment za tsy mandray commande fa le fruit d'inspiration-ko no aboakako satria la plus igny sady tsy dia misy ty comment dirais tsy dia misy pression loatra hoe oviagna livraison fa hoe mivarotra za dia mety aminazy igny dia alainy karahan'izany agnanaovako anazy efa tsy dia mandray commande ntsony longa za pour le moment raha tsy hoe misy mbola misy ratratraro kely dia efa stable igny zay vao miverigna ndraiky za mandray commande karakory modèle ny lehilahy ombiagna drako efa commence magnano chemise za zao atomboko ake longa izy dia avake izy mahay mitatra ndao resatsika am'izay ny boutique Tamatavy boutique Tamatavy efa ela ihany izy nataoko publication ataoko hoe isokatra tokony isokatra amin'izao fa magnano raha longa tsy mora teo koa mbola magnatsara an'le toeragna amin'izay mba hiattirer anareo kokoa hoe mba karahan'izao boutique ty ndao koa hiditra na dia tsy hividy raha zagny fa mba hitanjareo hoe tsara le toeragna dia sokafoko izy amin'ny samedi ho avy zao le 10 le 10 izy misokatra dia a Bazary be misy anazy mafasy ny mpivarotra fanaka akaiky Jirama ditika zegny koa zegny mazava zegny ny modèle zegny ny créationnao zegny no hisy ao modèle ny créationko misy akao mety possible misy raha faragna hoe accessoire sy ny tariny fa raha resaka lamba zany pour le moment mbola asantagnako fogna no ataoko akao akoatra zegny nefa voalazanao teo tsy mbola misy ino ataontsika hoe surtout temps volontagne na hatram'izao ino ataontsika hoe ny raha zegny any mora ny agnatin'io tontolo resaka fagnanovana vente ligne ny resaka création io sy raha sarotra agnatin'izao surtout le hoe miasa tegna zegny le miasa tegna alongany sarotra ataoko mora mampamora anazy tsisy olo mandinididy anao fa anao chefny tegnanao mampasarotra anazy anao mila managna condition amin'ny vatagnanao misy limite ny raha ataonao hoe ty raha afaka ataoko ty raha tsy afaka ataoko fa raha se permettre loatra anao agnatin'ny asanao hoe tsy mafehy tegnanao na ohatra hoe tsy hoanagna capital zany anao raha ohatra ka farany variagna loatra amina la vie na hoe resaka négligé asa fa mila mametraka tegnanao anao miasa za dia mila misy olo miandry asako karahan'zegny fa izy en généralité zany tsisy tsaratsara ny miasa tegna fa tsara le magnano vente en ligne ka misy ny olo volagna fa hoe vente en ligne zany zay raha tsisy dikan'izay io mety amalianao zay asa tsisy dikany zegny volagny sasany amaliako anazy ngamba ny teny tsotra magnanaova mba hita oui zay fognany vente en ligne moko zao karagnana maniry jiaby zay te hagnano io vao mahazo article dia maka sary dia postegna fa magnanaova mba hita efa ela aloha magnosako takoa fa maromaro sedra nandalovako fa raha mavita ny vita hatramin'izay mety tsy abandonne eky ngambany za matoky fa magnanaova dia hita dia ve même ny olo agny ivelany agny izy koa izy tia anjifa créationnao dia mety fa tsy voatelo avy eto Madagasikara marobe zao clienteko misy Mayotte tegna maro clienteko Mayotte oui dia France dia La Réunion Maurice fa le resaka le mandefa ivelany mbola tsy dia miditra loatra tamin'igny za mbola tsy dia haiko zany lalagna amin'iregny pour le moment fa zareo manangona entagna dia dokonjareo aminahy une fois amin'izay zareo mahita olo andefasagna anazy dia livrenay amin'le olona fogna dia izy no mahay démarche andefasana anazy fa efa maro clienteko andafy dia zay miteka hoe fotoagna zao ty mba solazegna hoe mba fa maro ihany hoe ny gasy zegny manjifa ny produit vita gasy fizavanao azy sa mbola plutôt variagna amin'ny frity fahitako anazy longany amin'izao maro ihany gasy manjifa vita gasy fa
friperie longa hitako karaha efa tsy dia tegna ataon'olo loatra amin'izao misy olo par exemple zakay tamin'ny vente-ny exposante tamatavy take tamin'ny marché des Pâques takagny zany alika stand dia mba miresadresaka amina client anao dia misy client mitsy tegna miteny hoe za efa tsy magnano friperie fa nefa kosa amin'izao zany karaha hitako hoe lamody be koa amina resaka vente ty magnafatra entagna avy en Chine ty mandeha ihany ndraika izy io fa dia tsy avozogna mamono marché nareo regny pour le moment longa za tsy matahotra ka ny avozogna aminazy manko hitanao le nareo tsy haiko asa agnaty raha maro fa misy ihany koa zany olo zegny magnano kitoto manko amin'ity resaka zaitra ty tegna misy ke manao akory no tsy avozoanareo mamono marché nareo koa regny koa izy ndraika ny sarotra moka hiteny marikan'olo antegna fa na dia lamba faranjare avy en Chine reo koa longany za mahita ndraindraika antegna mbo magnano JP amin'le raha ambidin'olo regny hitanao magnano référence zegny antegna hoe karakory raha ty dia karakory ny ana hitako izy mbola hitako ny ana mafoaka sasany fa izy ndraiky misy tsara tegna hitanao mipetrapetraka qualitény fa izy koa moa zany ça dépend na prix raha fa misy raha tegna tsy oui ka izy koa ndraikindraiky ny afaka ataonay koa ny alainay lamodinao dia indesiny ambodiny sotra ao anao tsy mahavozy karaha zay koa Toto amilao volagna fa hoe ny modelinao zegny création nao ndio amidinao. Anao ve tsy mahavozy karaha zay hoe modelinao fa alain'olo dia créé. Maro, tegna maro. Non, sérieux? Oui, aranisany mampiady ana amin'ity Facebook ty mihitsy resaka zany. Satria par exemple zao tsy hoe zany tegna manam-pagnahy, tsy hoe zany tegna managna saigna iketrika. Fa la plupart na vente en ligne inspiré amin'ny Pinterest. Jiaby. Tsisy olo mifamatra an'izany ngamba ny ataoko satria akao presque ahitanao modèle na tragno na ino presque akao. Genre hoe anao zegny mba magnano puzzle kely amina modèle hoe ty alaiko ambany dia ty ataoko amboniny dia tafaboaka ny modèle nefa anao karaha mba miezaka magnano an'igny fa misy modèle alonga tegna mampimoe anahy manokana fa magnano copie zareo tsy tafaboaka. Ah ouais? Ya. Que zay hehefo hoe fona hoe inspiré amina ary misy mihitsy mpanjaitra anjare olo zare miantoro anjare koa satria ndraindraika maromaro aza agnatiny nenao fogna koa noho ny ozin-jare atoriny riano iny akoa ay dia ndraindraika no mba miteny rehefa tegna hoe feno be fonao fa tsy isanandro boka antegna afaka se plaindre amin'ny Facebook fa tegna maro olo magnano copie ary za longa tsy avoniko fa ndraindraika koa za mbo mankany anjare satria zare tegna tsy mirespecte anena pourquoi pas andeha respecteko reva mifanimba dia mifanimba reva mifankatia dia mifankatia. Não, mas mukundo não eu. Amar baranga com isso Felicia. Ataotsika hoe izy koa zay misy jeune izy mbati izy loha natao hoe tsy tsaratsara miasa antegna dia nefa zay maro jeune mavozo amizay raha zay nefa ny raha iagnatsika an-tanana eto aloha iaraha mahita fa sasarotra ihany hoe anao andeha tadiasa ry ambadika raha vao tsisy loha hainao andeasa-panjakagna zay anao dia sasarotra ihany iaraha mahita zegny dia hoe io fa jeune zay misy miditra agnatin'ny zo ao dia ino ary ataotsika hoe ny conseil zegny mety ambaranao jeune araiky na izy mba tidriky hoe hiasa tegna na ataotsika hoe izy andeha andrehatra fa hoe izy mba ty aleo tegna hiasa tegna ina mety ambaranao rô conseil-ko am'le olo le voanomboka na hoe efa agnatiny mahazo mitomagny mahazo resy mahazo malahelo mahazo vignitra fa tsy mahazo miabandonna zegny fogna afaka miatrika raha marobe anao vitany hafa ve dia tsy ho vitanao efa marobe zany zoky amin'izao ataratra afaka alaigna tahaka hoe iriano zao efa lasa be izy nefa natongavany amin'ny fotoagnany igny marobe raha lalovana dia avake tsy voatery hoe tsy mandeha niany le raha ataonao dia tsy andeha tsony tamin'ny voalohany zany cliente zany sasatra be tamin'ny antegna fa miezaka fogna anao magname hoe magnatoro hoe miexiste za ezaho fogna zany dia avake koa le asa koa fa miasa dia tiavo fa le asa vao tsy tianao jamais io tianao. Ah ouais. Ya. Mila tianao be izy tegna atao fikara hoe mankatia paranao na mankatia vadinao na zanakanao fa magnome retour anao fogna io à la fin hoe tiany anao dia mandeha mitsosa izy. Mialohan'ny farany ataotsika hoe izy koa misy ny afatra atsipinao ho an'ny olo zegny efa clientanao efa manjifa raha ataonao mba ino zay mbaranao anjare jiaby afatra koa anareo zay magnaraka ana misaotra betsaka nanao agnatramin'izay ka hatramin'izao ary mbola magnantegna anareo ny anjifa vitany Felicia fogna dia misaotra ny manogna dia mbola eto fogna atsika hiara-iasa fa mbola tsy mitsoaka raha katokato farany boka za fa tsy mangotany eky izy koa amin'ny resaka anao zegny rehefa anao miaraka amin'ny ekipinao hiasa agnano création n'olo ino isa raha mampisarotiny anao finition ah bon eo finition tegna mahasarotiny anahy dia avake ndraindraika mokany le asako totoa zegny makamo be maregny feon'olo hoe lamba igny tataka zaitra
lamba igny vao natsofotra dia efa tataka zaitra eo ny tegna mampa-exige anahy indrindra dia avy akeo amina couleur na taretra farany raha tsy couleur angamkonto koa couleur na taretra tegna mikonty aminahy igny tsy tiako mahita lamba noir zairigna amin'ny taretra fotsiny amin'ny lamba hafa tegna mampavignitra anahy ary ndraindraiky agnasaiko anjareo mihitsy hoe vao io fa tsy ilaiko ya wow fa olo miasa aminahy efa somary âgé aby kokoa anareo raha mijery anahy merci beaucoup Félicia merci nandalo teto amin'ny point carré de question ty manko tsy olany farany bosa fa tsy manontany igny promis efa malaza efa olo jiaby commande fa mandeha mbola manao objectif fa fanavy amin'ny objectif tadiavagna anao fotoagna zay efa misy kely ataoko efa misy kely li amin'ny objectif le efa tratrako amin'izao zany efa misy olo tsy amposiko mahay anahy efa presque fantafantan'olo zegny za fa mbola tsy de tegna amin'ny objectif tiako raha Madagasikara misy boutique ko zay le nofinofo dia mbola hitatra lavitra izy fa mbola tsy hoavy zay ko izy volanao teo zay ko mahazo mitomagny dia mahazo kifa tsy mahazo miabandona za ty raha karaha zegny merci beaucoup Félicia magnaraka koa dia mirarisoa ny ekipa jiaby dia mirarisoa antsika clientny Félicia jiaby dia amin'ny magnaraka za mbola aveto satria tsy fanomboka agnano lamban'ny lehilahy amizay dia ampijerevoka antsika karaha ty modèle-nazy merci Félicia veloma hoan'ny magnaraka koa merci nagnaraka merci Jean-Louis saraka antsika jiaby hoan'ny magnaraka ny eto amin'ny point carré samby ao meva antsika jiaby